Ngiyayikhetha inkosi yasebuhleni ngiyazizwa. Amen. Khandlo ingcwele wasezulwini. Ngibonga ithuba engiliphiwayo ezulwini phambi kaJehova. Oba ngiguqe kwaba ingcwele. Ngibabaze ukukhulu okukhona emhlabeni esihamba kunye nabo. uNkulunkulu singathela naye emhlabeni ayibonge inkosi. Nginibongele nani bantwana benkosi enikhethiwe. Ngokuba khona lapha
waplana ukuze kukhethwe wena uthenjiwe njengobuya ingakho nibaluleke nonke ukuba khona phambili kaNkulunkulu ngoba makuzokhethwa iNazaretha kubhungwe ezulwini ubuye kusekuziwe emhlabeni kuthiwe lo unesibindi uzomelana naleya ndaba ehamba nje ushembe unyazi lwezulu egodini zosizi eyokhulula imindeni yabanye nabakithi nabakini abavele ngamakhanda abanye odakeni abanye esihogweni somlilo abanye emajela nhlobo bathi shembe uzokhulula thina athi ushembe hayi angizile kimi osisi ngenze njani ukuze sikhululwe athi bhekane emhlabeni umntwana wena enizomethemba ozomgqokela lengubo emhlophe sonke njengoba silapha amaNazaretha sikhethwe kanjani akekho sificene nje la kahle kahle akekho beze komunye wangakhona nje namhlanje yisabatha bengingazi ukuthi ngizofica kukhona umshumayeli khuzwayo la abengazi kodwa uNkulunkulu nemindeni yakithi ivuse mina yathamba yosikhonzela ngeza lapha ngabafica nabangcwele ngabona uNkosi siyabonga nje sibaningi sithandiwe kumele ke bantwana basezulwini ukuthenjwa kwethu singaboni kunini la konakala khona ungesikhathi sewuba nomngane ngicabanga ukuthi makhulunywa ngomngane kodwa umngane abangane ezithi noma seziyeweni ziyophosana phakathi esizweni sehlathi kungakhuzwana ngathi uthi hayi mngane nami uyaphuma manje kule ndlela usizana mayingozi yinye ngoba njengoba ngithunywe ngedwa abakithi kaNgcobo okanye abakomalume kaNgidi bathi mfana hamba usigqokele ingubo emhlophe usinikelele phambi kwaShembe usithethela amacala usihambele uhambo olungcwele makuyiwe eKhenani noma kuyiwe emhlanganweni usenzele nemigidi yasezulwini ngoba kusificanga uba siyenze mina konke lokho ngikwenze mina uncike kumngane wami mngane wami uyavunula nje kusasa kodwa uShembe useshilo wathi umgidi wabantu bonke wena uyobuza umngane wakhe ngavunula athi ayipothe imakha ayingeke mngane wami ngizogida nobani ayithi uyabona usuyaqala uyalahla laba abakuthumile abazolwa nomngane wakho ngoba bamazi ukuthi wakabani nizwanile nje kodwa mase ijezo iqhuma izoqhuma kuwe ukubaleka kwethu bangcwele wabasithumile ngamunye kubaleke kanjalo sithunywa abantu abasosizini ngale kwethu nabanye abathele ukusahamba emhlabeni asikaze sifike lapha kufanele sifike khona silindele ukuthi nisithethele amacala phambi kaShembe unyazi lwezulu ufike wena uhlale urelax impela bonakale ubuze into ezenziwayo bakutshela bathi hayi emuka nomNazaretha nje ngumNazaretha umhlophe ugqoka bakhohle ukuthemba hayi yobula uzosebenza Nisemsebenzini bangcwele lapha sikho enkolweni kakhulu mawufuna ukusonta ungaya kwamanye akhona amasonto la eminyango la kusonto khona emzini abantu hambe uyosonta kaNgcobo usonto yapho hayi ngisonto lapha kaKhuzwayo lana khona sisonto sisezulwini lapha bangcwele sinqenqela laba basithumile ukuthi uShembe akabathatha abafake ezulwini uma sebafake ezulwini ukuze uthi thina masificwa izinsuku zethu zokuhamba emhlabeni showcase yakhona ngoba nombani uma edlule emhlabeni yakwaba kuwo uma bese boxeni angisho ubox angisho ibox imboza bona imizi la isathi mayenza umcimbi mawufikile nje ngephuthu umjumali zobusisa uthi uyabona kubekwe ibox lapha ubekwe nesinenfu ubekwe nokuthi obaba omkhulu babe njalo angithi into enisho bangcwele iningi labantu nje banjalo baphila leyo nto ube so isala nombuzo ukuthi kanti wenzani lo muntu lapha ekhaya
Hawu wathunywa wena wabala iminyaka yazabe 10 wabona isiqu la ngaphuma wabona isiqu inyanga yezulu wabona isiqu uthingo lokubathiya ususonyazini kodwa wena awayi understand inkolo kuyo ukuthi wenzani la wena uyaphuza utshwala phela mawuphuza kulungile uthi usenenkinga kodwa iNazaretha utshwala liphuza amen maye mawushaya inkulu wakhe ithikithi uphenduka shaya ithikithi wamvulela amasango umzoyingcwele waba lahlisa zonke izinto neyikhwama nako konke ekugcineni uthi Nazaretha ithenye insizwa ngelinye ilanga ngizoxoxa le ndaba ngikhale phansi ngani isikhathi engikwesona kuwa ngithi xabuqa ngoba kwani ukuthi inkonzo ma sekufunda umthandazo kube khona lawo mazi yithi lensizwa ngiyayibona iNazaretha uhlangane nayo ngelanga ngayithatha ngelanga kuyiwa ku23 konthempele engakhulela kulo haye hamba nayo siyafica sizomlanda simlande ngemoto seyifica insizwa yezulu yagubhuza imanzi ke iyajuluka azimthathela la yasanda semadodeni vele sa hayi masifika ke ungelilanga xoxa nje eceleni mina awusho sibani baba lenkinga yakho ukuyicebe kodwa ungabosho uma ufika embengeni uzocela idemon uthi nginikelela lo tshwala engiphuza ngokuphuza ngakho wena ucela ishembe ngicela leli demon elingihluphayo ucela ishembe alixoshe ulimo olukhuluma embengeni ukhumbula ukuthi ukhuluma ezulwini imbenge bangcwele ifana nespeaker lesi amen ngiyibona umuntu edelela imbenge ngiyibona umuntu edelela imbenge ufika nje phambi kwaMshumayeli ugumede lapho uguqa semthani umnikelo wakho uhamba ngenethi zonke intambo zethu ixhumunyazini ufika uthi nje sikubeni sonyazi ubuyele la usegcina imali kodwa imnikelo kade yakushaya usho njalo omunye umama sengizovela kube kuningi kulungile uthi omunye umama efika kimi uyakhala uyambuza yini kwenze njalo uthi hayi ngithe ngithi ngiyalala ekhaya wafika indoda le ndoda ibhincibheshu inoboya umzimba wonke ibuza ukuthi wena makoti mina ungikhipha nini esigodini sosisi uthi ngithe ngisalalele lokho uthi kwasekukhulu khala izingane eziningi zathi wena ma thina sizingana usifakelanga iminikelo unikele ngemali encane ethempelini unikele ngo30 zazabala umnikelo unikele ngawo yabala imali njalo ifakayo bangcwele yazi shemba kawadla amanzi omuntu umnikelo ufakile selokwaba seNazaretheni uyabalo mhlambe makufanele mawuvuka uhlubuka usola izinto zasezulwini angawuthatha nje uchithe la uyongikhipha nini khona abantu abanjalo sihamba nabo lapha enkolweni umbona umuntu esenza ephambuka kanti usedonsa umndeni yakubo ithi sakuthuma sathi siyele kushembe awusiwenzi lutho unalo kuyindaba sesiyaxoxana lehlalisothi mina yini sibani bakwenzelani njani athi hayi alela ngizokutshela ngiyakhumbula ngelanga kade ugezwa abantu abadala ekhaya uthi mina ya athi uyakhumbula sengibiza uvuka nathi ngasaza ukuthi yena uthi inkinga yaqala lapha kwenzeka uthi ngaqoqwa abafowethu nabafowabo abangaphola bathi hayi mfowethu ubaba babephusa ngeke ukudlula kunje beka yenza umancishanyana phela uzophuzwa uthi uthi ngithe ngalobu busuku ngase ngiyabona amakhehla kithi ehlele endlini karound ewulayini uthi ngathi ngiyangena bese yangibiza athi woza lawo nampana uthi abeke ujekana lana uyakhombisa usewuphuziwe sekusele isicekana lapha phansi siyanyanyeka sona mayisibuka uthi la selithi leli khohla awuvusela uthi ngathi hayi angisaphuzi mina mkhulu ngiyiNazaretha ayidasiphuzi
ngempela. Washo njalo ke naye wathi asaphuza uNazaretha. Yasithi le ndoda kuye hawu awusaphuza uNazaretha. Ufika uyasigeza lapha ngaphandle uyasingenisa ekhaya. Usuyabuya ubeka le nto lena kanti ukuthi izophuza uba yabe sithi unamanga uzoyiphuza. Uthi ngaleso sikhathi iyamhafa uthi yadonsiwisa. Yadonsiwisa uthi amayidonsiwisa emsikaza ujele usuvele usezandleni zakhe. Wathi mamsikaza ngewiswa ophuza. Uthi kwathi kusa ngakusasa uthi wawungibona ngingene kusinovuka nathi ngifike ngingene kuvuka nathi uthi wangibona sengiyaphuma. Uthi ngangisengomile yafika ibamba uvuka nathi kuzimalanga la ifike ngale ikhuphu. Angikhulumi ngayo kodwa ngikhuluma ngathi ukuthi sizokwenzani ngathi kuloko kukhona. Sizokwenzani lokhu kukhona. Lokhu kukholwa sizothetha lawo macala balahlise zonke inemfu lezi. Isinemba sibhenywa lapha ekhaya. Abolomba bayezoba ngcono. Ngisho ungasifaka lokufaka la nyawo leyo nto leyo. Ayenziwa kulokhu kukholwa. MasuliNazaretha. Ngoba uyoficwa izinsuku zokugcina laba abantu abakuphushela lento bakuphusha ngoba ngale bayisiduli sayo. Bafuna ukuthi mawufika wena phambili kaShembe ufika ukuthi Nkosi yezulu nomhlaba ngizotshelela imindeni yakithi cela ungigezele bona abantu balahlisa iThixo. Menyiwe thina sonke Sisumkhuleke emzini wakaMasikane mazifika khona seziyawenza umthandazo ziyaqeda asezimqeda wayehlushwa zilwane zimkhinya zenza konke isina phezulu kwakhe
Kanjalo nje zenza yonke imisebenzi ongayicabanga ebheke eceleni. Wasefika amaNazaretha afika noShembe ayenza inkonzo abathandazela aqeda athi mase iphuma acela bese batshena kulalelani ke into eyonisiza lapha ekhaya gcinani isabatha. Isabatha lo umuzi okuphumula inkosi. Yonke imizi ekugcinwe kuyona isabatha inkosi ihleli khona. Base bemshiya bahamba wathi ehleli enganakile ebuka ehleli kusofa ebuka iTV uno ceiling board wakhe kahle lo mnumzane wabona kubhodla ku ceiling board la phezulu wavela inyawana ezingakanyana ezimfishanyana wavela ubhemudo engathi ubhushwe ngembaza. Base kuqiba ithi phambi kwakhe indoda emfishane nentshebe yathi awumngane amasikane wangilanda kamhlaba yalingana uthi angizogada umuzi wakho nezingane zakho nenkomo zakho namhlanje uyangishisa ngibizela ishembe uyangixosha. Bungasasho ngani mongasangifuni. Wathi lalela ke ngibezwile bathe uma ungagcina isabatha emzini wakho ngizobuya. Wasethi lalela ke ngibezwile begcina isabatha wangagcina ngizobuya. Ungishisa ngoShembe wangilanda kamhlaba yelangani bungasho ngani. Indoda yalanda ithi yona ilanda ukuphila. Yathi ilanda ukuphila. Ingakho singavumelekile eMaNazaretha ukuthi ichaphaze inyanga emzini yethu. Yes. Amen. MawuyiNazaretha nje wenza njalo udala inkinga. MawuyiNazaretha unenkinga uza kumshumayela. Umayeli nginenkinga lapha afika umshumayeli namakhono. Afune umzo weNazaretha sewuneziphambano ezimnyama. Hamba uyoyisula manje. Mawunazo nje hamba uyosula ngoba izilwane lezi wayilanda. Kusasa izogqila zawo. Yaphuma le ndoda efishane yafika yathi mayiphuma ngasemnyango yasiyamqalaza yathi masikane mnganami wangilanda kubaba ngihleli kahle ngidla amasi. Kwangona wesabatha ngaphathekanga. Ngidla amasi ngihleli kahle wathi angilokukadela umuzi wakho nenkomo nezingane zakho usungibizela ishembe wangaligcina isabatha ngiyabuya. Wayebile no concrete ayibanga isaphuma ngesango yama concrete yathi wangaligcina isabatha ngizobuya. Simenyiwe thina sonke ukuze sisindiswe ngalo leli sabatha. Lo umuzi okuphumula inkosi bangcwele ngicela ukuma la inkosi buseni izwile. Amen. Bawumshumayo. Siyabonga abantwana bakaNkulunkulu amazwi uNkulunkulu afi esibusise ngawo. Sizobuyisela lo msebenzi to